What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no no. Tina pa. Sige, Tina. Baka yung jowa ni yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. Go again. Pagwata po ko ng sunata na pangpaghubad. No? Ang pamagatan is lastiko. Here we go. Lastiko. 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 Check it out. Magdudla ta karon. Magdudla ta og lastiko. Tawag-tawaga ang imong trupa. Trupa. Boring kayo kung ikaw isa jud magdula anong dulaan kung gwapo jud og dunduta kung adyo kay kadula nga mga lastiko 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 ayaw palapi og sigig dampa kay basig yun na manghubag yun ang imong palat sige yun og dampa bumba sa mga lastiko ang lastiko ayaw yun kumpiyansahi og ayaw pagsupak kay basig na og mahimo gyud na og spaghetti sa imong inhan busa mga bata patuon na gyud mo sa mga ginikanan ayaw na lang gyud mo pagsupak kay basig matingala ka ang imong lastiko basig mabutangan na og ketchup lastiko lastiko magdula ka og lastik na pa shout out si Juan Yates T-Rex og si Luwin Insintes. Okay, don't forget to subscribe to my YouTube channel DJ March Barrios channel on YouTube.